Po pristizanju nove narudžbine, u meniju se prikazuje notifikacija sa brojem novih narudžbina. Na strani postoje sledeće stavke: filteri za kupce, filteri za status narudžbine, filtriranje po datumu, informacije o narudžbinama, statusi i dugme za ručno kreiranje narudžbine. Za detaljnije o narudžbini, kliknite na samu narudžbinu. Otvaraju vam se informacije o kupcu, informacije o narudžbini, statusi, dokumenta i informacije o naručenim artiklima. Kada stigne narudžbina, ona ima status nova. Nakon toga korisnik pregleda sadržaj i prihvata narudžbinu. Narudžbina dobija status prihvaćeno. Kada se završi ciklus provere narudžbine i otpremi roba, upišu podaci vezani za isporuku, a to su kurirska služba i broj pošiljke, i obeleži da je poslato, narudžbina se realizuje i dobije status realizovana. Ukoliko došlo do otkaza ili drugog razloga da ne može biti završen proces prodaje, narudžbina se stornira i dobije status stornirano. Pored osnovnih statusa, imate mogućnost da vodite i dodatne statuse koji se formiraju u šifarnicima na kartici Status narudžbine. Dodatni statusi se dodeljuju pre realizacije narudžbine. Na primjeru druge narudžbine za koju je roba isporučena i za koju je dobijena informacija da je naplaćeno, dodeljujemo i status naplaćeno. Potom se realizuje narudžbina, dobije status realizovana. U zaglavlju menija narudžbine sada je mogući pregled narudžbina po dodatnom statusu.